Katukad ti Basol. Tinapalabas, nakasangpeten ni Joy iti dagusda. Kasta unay met apungtot ni Ligaya iti naamuan na napasamak iti anak na. Nangedeng ni Ligaya, asaanin asumrek da Joy ken Adeline iti ospital a pagpapaayanda. Gapo tamangan no maulit manan tinapasamak ken ni Joy. Ket no agtuloy pay ni Adeline iti trabaho na. Amangan no isumet ti sumarno a pangidasalan ni Donna iti pungtot na. Iti rabii, nalagip ni Arson ni Donna. Asayang ti ayan ayat da ken ni Boy. Tapud no napintas, ngem dakes met ti aramid na. Nakunamat ni Boy, amapanday jay coffee shop na. Takayat na akasarita daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Sayang ti ayan ayat yu kan ni Dona, boy. Napintas nga agpaiso, ngam dakas met ti aramid na. Inton bigat, mapantay jay coffee shop na. Kayat ko akasarita ni Donna. Nakaawid nga ta, kat pinanawan tayo jay turod. Nakaawid day jay. Boy, anya tiriknam, idi pinanawan tayo ni Donna, anak kapungod dagiti ima na. Saan ka kadi anasyan kan kwa na? Saan? Nga uray ka ayan ayat mo idi? Juan, naikat at talaga ti panagayat ko kenkwana. Gapotajak kayat ti ugali na. Ay, sayang. Napintas mo't nga rod. An-anwam ti kinapintas, no dakas mat ti ugali na. Una. Ala, maturog takit din. Nasken ang makompleto ti 8 nga oras apan naturog ta. Una, tapno napigsa talat ta. Sige, nagulimak tan. Kat maturog tan, Arson. Sonya, ikan nakpay iti arak. Darasam! Ay na, Ma'am Donna. Naibusan ti arak. Awanan. Hindi gumata. Awanan din nakalukat a paggatangan ita, Ma'am. Sulbag ka! Hindi gumata. Nuwan na saan? Wanan. Sige, inakon. Sige, panawan kan dito'y salas, Ma'am Donna. Ay, una yan ti amo. Inakit di maturog idi balay me. Panawak latan ni Ma'am Donna. Adeline, anya ti pampanunutam diti paraangan. Ingkamutan maturog, nakaturogan ni Joy. Auntie Gracia. Pampanunutam ka diti panagikat mo kas nurse. Uwan, Auntie. Pasensya kan Nairamraman kan iti kastoy ang mapaspasamak ka ni Joy. Awan anyaman na, Auntie. Di ka agdanag, Adeline. Saan ka abaybayan? Dumteng to ti gundaway, ama ornos tumatla ti amin. Inton bigat, mapantayo iti ospital, kat makisarita tayo iti kangatwan nga opisyal. Ipakaamu tayo ti gapuna, no apay nga agsardeng kayo pailaang nga agtrabaho. Auntie? Patsya ka makaawat da. Ado kayo mo't a nurse iti hospital. Saan ka di? When, Auntie? No kasta, patsya ka palubusan da kayo. Ngamin, biyagyo ti delikado. Sige, Auntie. Nagimay, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Mapuyatan ka no kasta. Kas ano mat ngamin kat, saan ka nga mauray dya silid? Ada ka gayam iterwar. Ay, sa bagay, uray siyak tinggas. Sa anak nga makaturog. Ta, pampanunutak ni Buy. Ay, ipatpatag ko nga ni Buy. Nagimay. Kaya't ko nga makita ni Buy. Sa dinot ayan na. Diyan mo. Tinggas. Kaano ta nga pumanaw ito'y? Kaya't kon nga talaga ti pumanaw.
Dagimay. Apay, ingka namatay ta nga agyan ta itoy. Adamat ganatang mga balay ta, nga pagyanan tayo dinggas. Wan. Dakal na balay kan napintas. Ay, kaano nga rod nga agyan tayo? Baka matay tan ngam saan ta pa nga nagyan ijay. Anya nga rod nga ti Serbina? Dinggas, kaya't kon nga talaga ti agyan ijay balay tayo kadaboy. Wan. Agyan tayon to ijay. Ala, di ka nagsangit, Dagimay. Huston. Maawatak ti Riknam. Ngamuston. San ka ngagsangit pay? Naimbag nga agsapayaw, babaraw. Adda kayo manan, Tata Makoy. Wan, arskay. Umay kayo sa rungkaran. Anya ti ibagayo, Tata. Ay, agpaw-itak man. Wen, Tata. Amukon ti ipaw ityo. Sabon, arena, ken baking powder. Kuna no nalipatam, Ayan na nga ro ti kwartayo. ikisayon to iti abang. Ada aya kwartak, katawa. Wen, sige, Tata. Aguray ka. Arskay kaday at talaga tinagan mo. Wen mo, Tata. Kaslang amin nagan timang limlimaw. Ulit-ulitan nyo day Tata. Sige nga raud, inakaon. Saan nyo aliplipatan taim pagatang kaw? Wan? Ay, nakaturog pa'y laang ni Ma'am Duna. Inyida nalatan dito'y sofa. Idalimanot ko dagito'y naginuman na. Agasam day ta. Mano abuti ti arak tinainom na. Ma'am Dona. Payak pa'y laang di ta maturog. Simpakit di dagito'y naginuman na. Alpasan na. Hina ko nagluto. Anyan ni Ma'am Dona. Naglaing nga uminom iti arak. No kasta. Datan ti mapan makisaritay di ospital, ligaya. Huwan dinggas, kat agyamanak. Nasaya at launay, no agsardeng pailaeng da Joy kan Adeline ngagtrabaho. Tibiyag dati pampanunutan tayo. Amangan no ad-addan adakdakas ti mapagteng ni Joy. Kat uray ni Adeline, mairaman mo. Wan, kan oray ni Boy, kastamat tinakunana kini Joy. O sige nga Rod, mabiit laeng tagpalasak dinggas. Wan, urayan ka. Kaya't miya kasarita nito na Sonia. Saan nyo ang makasarita ita ni Ma'am Dona, Bigman? Ngameng, nawasdengon. Anya tiket na sa wenday ta. Naarang na-flat. Nakaturog pa'y laang, gapo iti bartek na. Kanagbartek iti rabi kat naga daw, tinainom na. Kastagayam. Iso abaliwan yun ton ti umay. Mabalin ngayon ton bigat. Kan saan kayo mapmapan iti coffee shop? Kaputa saan mo't lang ang makastrak ni Ma'am Dona. Maturog day taging gatrabi Sige nga, Rod. Umay kami ton bigat. Wan. Ay, aguray kayo. Adagayam ibagak. Inton maminsan, Bigman, Jonas, saan kayo ngagtungpal iti ibilin ni Ma'am Dona kada kayaw? Apay ko ma. Katangdanan na kami, met. Apay kasta ti bagaan, Sonya. Sino ka kumamang ipagay ti kasta? Ngamen, amang ano di na kayo mo't labayadan. Kasita, saan kayo ang nagbaligi? Oh, kasanungay, nga itad na titangdan nyo. Naskan nga itad na latta titangdan me. Saan na mabalin ti kasta? Nagbanbandog da Jonas. Iso masapol na matangdanan da. Ala urayan nyo ni Ma'am Dona ang makaungar. Isunton ti kasarita yaw. Sige, Sonia. Agsubli kami ton bigat. Ipagamday ta ken kuana.
Kumusta tirik nam ita, Joy? Nasaya at mat, Adeline. Adeline, agyaman akan ka, Iti, anya? Iti ado alwam anagarubos. Gapo iti danag mo kanyak. Ay na. No ammom lakuma. Jak pa'y nakapangpangan. Gapo iti panagdandanag ko kan ka. Agyaman akan ka. Kan, pasensya kan kanyak. Nagtalukak ngamin iti lalaki ako na nang agpa-check up. Jonas gayam tinagan dayjay. Isugayam dagi jay tinangkamat iti kada kami kan ni Boy. Jay kolor asul ti kutsena? Wan. Ay, kunak ngamin aday jay ti kutsa nagluganam kat. Rabi ngamin idi. Iso ajak makita no asul wano nangisit tay kutsi. Ay, pagyaman naglangan, tadimteng daboy kan arson. Iso dati nangispal kanyak. Kat, ni Donna, anya tinapasama kan kwa na. Pinanawan may tiday dya diso. Kat nakapungo dagiti iman na. Ay. Ngam sigurado nakaawi day dyayan. Anya ti ko na ni Boy kan kwa na ngay. Di na pulos kinasarita. Gungguna na Nagdakas ngamin ti ugali na. Kat, kasanuitan, Adeline. Saan tapay laang ang makapagpaay iti ospital? Nagsarita kamin kanya Auntie Gracia iti day taabanan. Agyaman nagtamaawatam. Mas importante ti biyagta, ngam ti kwarta, Joy. Husto ka. Kat agyaman nadaanak iti kaskan ka agayam. Sipud pa'y agad-adal ta ijay syudad. Nasingad tan nga agpagayam. Kabsa ti pangibilbilangan ta iti tunggal maysa. Wan, Adeline. Imbilang ka akabsat. Kasta akmat, Joy. Imbilang kamat akabsat. Awanan ti parikot, Joy. Adeline. Imanugot da di ospital asan kayo pa'y laang agtrabaho. Tamaawatan da nga agpagad ti biyagyo. Nasayat no kasta, nanang. O sige, agbakasyon ta pa'y nga road, Joy. Wan, Adeline. No kayat mo. Mapanda iti lugar mi. Mapanta ag voluntaryo ijay health center. O sige, kayat ko Da kayo talaga. Isungarod nga agbakasyon kayo. Ita, ingkay ag voluntaryo? Wan, auntie. Ngamin, kailiw mi matlaang ti trabaho mi. Dayta ti pudno, nanang. O sige, da kayo ti makaam mo. Ibagayo laang no kaano ti ipapanyo iti lugar tayo, Joy. Iti kasta, maitulod da kayo. Boy, awan kanu daddo na, kanson niya. Dagiti laang katulong dati adda ditoy. Sana bale? Agsublitan to iti sabali agundaway. Saan ta ka di asarong karan ijay balayda? Ha? Mapantay ijay balayda. Saan na ta mailasin? Gaputa barbasan ta adwa. Ngam agpabigbig ka Sige. Mapanta ijay balayda. Kumusta kayon, tatang? Kastoy lata, anak ko. Kasla umadanay, ti ipapatay ko. Anya? Di kay man agsao iti kasta, tatang. Kat nakasarsaran ta kayo. Amom, anak. Lakaya ko. Kasla umadanay, ti ipupusay ko. Kat numabalain. Kaya't ko makita na ragsak kayong agiina. Tatang. Kaya't ko nga ipunumon ni Boy. Nga isaw ni Franco nga anak mo. Tatang. Wan, anak ko. Kaya't kayo ang makita ang naragsak nga agiina. Tatang. Alakit din, anak ko. Ngamen, ang mga numatay akon. Kadyak pa'y makita ang mabukal ti pamilyam. Nalidayak
ton amatay no kasta. Oh, Antoy, uminom da iti Diyos. Agpalamiis ta. Agyaman na ka, Adeline. Joy, aday bagakan ka. Hmm? Kasla ngamin agkakaingas kayo kan ni Boy. Anya? Imbagam manday ta itin Unmat ngamin. Kat, anya ko maita. Aging ga kadi ita kat saan ang nagaram ni Boy kan ka? Anya? No anya la ditan ti bagbagam. O sige. Inumom kat ta Diyos mon. Di mo yaw awan ti bagbagak, Joy. Agkakaingas kayo kan ni Boy talaga. Ay, Adeline. Adulat ta dagiti agkakaingas nga oray saan da nga agkapkapin ano. Sayang. Di pa'y lang amin sikat inaram ni Boy. Apay pa'y lang ni Donna. Saan nga agayat kanyak ni Boy? Anya ka kadi? No di kat kabsat laeng ti pangibilbilangan na kanyak. O sige, awanan ti makunakpay. Angam ko isun ti kagasat mo. Anya? Ngamin, awan makunakkan ko ana. Natalgad ka no isut ni makatuluyam. Pasensya ka na, Arson. Nakaturog pa lang ti amok amang mangkik. Mangmangkik? Wan, agsubli kayo langan di takadwam iti sabali agundaway. Kun apay ka day. Anya ti baga takadwam kun kuana. Kun apay asaan ngagsasaw takadwam abarbasan. Kwa, agsaon tulaangan. No nido na, ti kasarita na. Agsubli kay to ninton maminsan. Na nakaturog pa lang ti amok amang mangkik. Tano ita, di yu pa lang makasarita. Sige nga Rod, incoming. Ay, Arson, kumusta gayam ni Joy? Nasaya at mat. Agyaman No diga puken ka. Saan mi kumaan na ispal ni Joy? Awan anyaman na, Arson. Saan ko nga minakanunungan ti aramid ti mangmangkik nga amok? Nasaya at ka atao, Sonya. Dumtang to ti gundaway, apagyamanan na ka ni Joy. Ay na, Arson. Oray kastuyak lang nga tao. Jak kanunungan, ti dakes nga aramid. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.